телеканалда кечеткан автонын эсас адеселеріне еді күн информацион талил программасы екінші Селам алейкум сағылы сержилер. Студияда мен Лиля Веджа чалышам. Студиямыздың мұсафыры Қырым татар халк джимат шурасының рейсі муавины Энвер Кантемир Умеров улажақ. Шынды есе автонын эсас адеселеріне кечеміз. Ахмежитнің Джумхуриет шер бақчасында незакетлі инсанлар, яғни вежливые люди абидінің янында мақсус кувет операциялар күніне бағышланған митинг олып кешті. Мерасимде Русия Федерация Девлет Думасының мебуслары халық ордусының векелері вейерлі сәкенлер иштирак еттілер. Букуню 2014 февраль Крым едісінде арби урбаларда белгісіз инсанлар Юқары Шуранын ве Қырым Мұхтари Джумхуриет акимиетінің биналарыны өз незаретіне алдылар. Бұндан сон Ахмеджит Аба лиманыны ве башқа стратегик объектлер олардың незаретіне кечті. Олар МД 2014 март 16-сында, яғни референдум күні қавсызлық ве низамға қол тұтмақ үшін ярдым еттілер. Олардың әрекетлері незакетлі инсанлар, яғни вежливые люди ибаренің пейдаулығына себеп олды. Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек қайдетті незакетлі инсанлар мақсус операциялар құветлерінің аскерлері Қырым сәкенлері өз фікірлеріні сербез білдірмелері үшін шарайтлер яраттылар. Именно благодаря присутствию сил специального назначения в Крыму абсолютно большинство крымчан сумело выразить свою позицию, отдать свой голос в пользу воссоединения Крыма с Российской Федерацией, тем самым предопределив будущее нашего благословенного полуострова в составе России. Федераль Дживарында Русия Федерация президентінің векелетлі темсілжісінің меслиатчысы Константин Бойко білдірді ки, незакетлі инсанлар Крым регионында стабиль ве муабет яшайышны кефілі олдылар. Предельная корректность и аккуратность, которой действовали российские военнослужащие, показала всему миру сегодняшнюю российскую армию. Высокотехнологичную, боеспособную, непобедимую и вежливую. Способную, без всяких сомнений, выполнить любые, даже самые сложные, не побоюсь этого слова, ответственные боевые задачи. Халық ордусының хадимы Александр Корнев айта ки, 2014 сенесі ярым адада муабетлікні сақламақ үшін Украин ордуларыны ве муэсеселеріні блок етмек эсас вазифелерден бірі олды. Кувейт әдәлеріні, муэсеселеріні, арби ордуларыны блок еттік. Қырымны ве өз айлеріні құрчыламақ үшін чоқ инсан чықты. 2015 seneden başlap Rusiye'de fevral 27'sinde Yanı Zenat bayramı kaydedildi. Mahsus operatsiyalar kuvvetlerinin kunu. Bu Rusiya prezidentinin emri ile tayin etilgen kun oldu. Rusiya Federasyasının mahsus operatsiyalar kuvvetleri Rusiya Federasiya Müdafaa Nazirliğinin mahsus öğrenilgen teknik cihetten donatılgan yaxşı ekiprovkadan keçken ordu takımıdır. Sultaniyet Takayeva, Edem İsmailov, Millet için. Қырым Джумхуриетінің башы Сергей Аксенов Қырым Джумхуриет Девлет Құруджилық незареті қызметінің мудиры вазифесіні вақытынша эда еткен Нариман Исаев еле иш көрішуіні кечірді. Тедбір кетешатында бірінжа невбетте тұрған вазифелер емде идаренің иші янындан тізілмек имканы музыкере етілді. Нариман Исаев региондaki вазиет ақта эсабат берді. Ситуация в службе строительного надзора сложная. Да, действительно, работа не осуществлялась в плане осуществления контрольно-надзорных функций службы, основных функций службы, предусмотренных действующим законодательством. Да, действительно, необходимо наводить порядки в части осуществления разрешительных процедур в том числе. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов Қырым Джумхуриет Девлет Құруджилық незареті қызметінің мудиры вазифесіні вақытынша эда еткен Нариман Исаевге дестек ваде еті ве берберлікте бежірілген иш семерелі олажағыны ақта үміт білдірді. До 15 марта предложения по внесению изменений в нормативные акты Республики Крым, которые в данном случае смогут эту работу сделать эффективной. Еще раз говорю, вот с этого момента, как только все изменения будут приняты, ни одна стройка на территории республики без документов не должна начинаться. Я переговорил сегодня с прокурором Республики Крым, с Камшиловым Олегом Анатольевичем. Понимание общее есть, что эту задачу необходимо решить общими усилиями. Прокуратура готова рабочую группу создать по моему обращению. Вы сегодня такое обращение подготовьте в прокуратуру Республики. Значит, по законности выдачи разрешений и документов, в том числе и украинского периода, особенно в приморских зонах города Симферополя. Невбеттеки региональ авто Девлет Дума мебусы Руслан Бальбек Қырымда бұлынып, көрішівлер ве топлашывлар кечірді ве бір қач меселені ұгренді.
Оларның базыларыны тез вақытта, базыларыны есе девамлы вақыт ішінде чезмек мүмкін. Ве енді ананеге бойынша Руслан Балбек құрылыжақ объектлеріні, хусусан Жума Жамины да зиярет етті. Объект эксплуатацияға тапшырылмасы 2019 сене планлаштырыла. Құрылжылық ішлеріне Русия шirketi алып бара, мебусайта ки бу жами Қырымның дестегі ведүлберлігі олажақ. Хатırlatамыз, жаминің құрылжылығы Русия Федерация президенті Владимир Путиннің шақси незаретінде алып барыла. Руслан Балбекнің сөзлеріне көре ишлер графиктен эвел кете. Бутун кереклі малия айрыла Русияның эпсі көшелерінден хайреджілер Қырым мұсылманлар дини идаресіне қол тұталар. Қайдетмек керек ки график бойынша енді апрельның эксінде котлован эксплуатацияға теслим етілежек. Производство работ, самостроительство идет с опережением на месяц. Это инициатива подрядчика. То есть за счет увеличения рабочей силы вместо 40-50 рабочих постоянно на площадке трудилось около 80 человек, что и дало возможности сократить сроки строительства. Помимо этого, в рамках межведомственного совещания рабочей группы по строительству соборной мечети нам удалось определить дату заливки, то есть начало бетонных работ, заливки плиты бетонной под зданием самой мечети на 21 апреля, то есть приурочено к Дню Возрождения реабилитированных народов, к подписанию указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов. Поэтому убежден, что уже у даже самых заядлых скептиков нету никаких сомнений в том, что мечети быть, соборной мечети, то есть как украшение полуострова. Жума Жамиде ишлеріне бежерген құрылжы шirkетінің мудирі Энвер Эмираджиев яқын вақытта япылажақ ишлер хақында тариф етті. Сейчас, в этот период, до осени, будем заниматься инженерными сетями на территории площадки. Это водопровод, канализация, электроснабжение, ливневые сети, телекоммуникационные. И плюс внеплощадочными сетями. Очень большая предстоит работа по переносу ЛЭП, вот это вы видите, большой ЛЭП, и заводу сюда на площадку инженерных сетей, это водопровода, канализации и электроснабжения. Бунен берабер Русия Федерация Девлет Думами Бусы Руслан Балбек гражданларнен көрішулері өткере. Мемнуниет иле қайт етмек кереке ватандашларымыз меселе чезілген сон нетижелеріні білдірмек үшін текрар мебусқа келелер. Енді юзлерінен инсанлар өз суалеріні сеслендіріп олдылар. Бізі мұхберлеріміз Руслан Балбекнің қабулханесі келіп, ватандашларымыздың проблемаларыны огренді. Келіңіз бақайық. Борчоқрақ койының сәкені екінші группасы қаты Абдул Каракашта 2014 сенеде яланжы инсанларға раст келді. Олар оның топрақ дамартасына өзлерінің адына ресмилештірділер. Бұл меселе 2 елдан берлі девам етеп чешіт мөсеселерге мұражат еткен сон, Абдул Каракаш өз меселесі иле Руслан Балбекке мұражат етті. Сонра оның меселесі чезілі башлады. Енді біздің ватандашымыз 2 махкемеде ғалип чықты, ама огде да бір топлашув бекленіле. Абдул Бей умут етеке адалетлік илля олур. Мошенники прокрутили документы с правом собственности на землю. Люди годами бегают, не могут оформить. Они пришли на ровном месте. Именно тот человек, к которому я обратился, чтобы он мои документы оформил, он оформил эти документы на свою мать. И сейчас пытается выиграть суд. И уже за 3 месяца 5 клиентов приводил. Уже говорит, что он продает эту землю за $40 000. Русия Федерациясының Девлет Дума мебусы Руслан Балбекнен көрішіп, Абдул Бей оңа тешекерлеріні білдірді. Оз невбетінде Руслан Балбек бұл меселіні соңына және зарет этежігі ақтава деберді. На основании решений, которые выдавались с 11 по 13 год, отменяя решения первичные, которые люди получали в 90-х годах. И, естественно, уже есть попытки по каждому случаю, когда люди пытались, реализуя свой преступный замысел, продавать эти земельные участки уже третьим лицам, оставляя наших соотечественников без крова, без крыши над головой. Поэтому данные, все случаи будут переданы в правоохранительные органы. И, конечно же, со всем этим наследием
наследием мы однозначно разберемся, да, то есть и вернем земли соцкультбыта, и по каждому случаю отдельно будут разбираться правоохранительные органы, не допустим, чтобы, пользуясь незащищенностью или теми методами, которые были заложены еще в украинский период, люди реализовывали свои преступные замыслы. 1,5 года идут суды. Спасибо Руслану Исмаиловичу, что хорошего адвоката дал, подсказал, все, так сказать. Надежда только на его команду. Геленджик шерінің сәкені Сусана Рябова қанунсыз жинайы тақыпке оғырады. 2016 сенеден берлі о шифаханеде екім оларақ çalışайды. Анда о қанунсыз коммерция әрекетчілікке раст келді. Бұл меселені о тоқтатмаға тырышты, ама әрбір әрекет Сусана ханым үшін қаршы шықты. Уголовное преследование признано незаконным, необоснованным. Меня выпустили, но не освободили. Мне сменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде и просто выпуская вручили уведомление об открытии еще одного уголовного дела на меня. Ваше вмешательство, ваше обращение в адрес генерального прокурора хотя бы немножко стабилизировало эту ситуацию и дало мне надежду, что это действительно будет рассмотрено справедливо, и это уголовное преследование, которое уже признано незаконным, остановится. Эльвира Халилова Девиле Дума мебусна оз гражданлық меселесі иле мураджат етті. Қырымда о айлесінен берабер 2014 сенеден берлі яшамақта. 2 года работали по патенту. Я обращалась именно по своему сыну и по своему братишке, так как они являются кормильцем нашей семьи. У нас семья из 5 человек. Руслан Исмаилович и его великолепная команда помогла мне в этом вопросе. И у нас решился вопрос о РВП, разрешение временного проживания на территории Крыма. Гражданларының қабыл етілмесі девам ете ай онларнен ватандашларымыз мебусқа мұраджат етіп оз меселенің чезілмесіні тапа. Мисал оларақ Кезлев шерінің секені Наджия Финаева 19 яшындaki хаста баланың анасы. Оның Мустафа оғлы хроник сыңырларының хасталығы, яни эпилепсиянен көреші. Бала юрмей, қадын оз күчі иле баласыны көтеріп, юындырмаға мечбур. Айле енді 10 жылдан берлі ятақханеде кираға алынған бір одачықта умур кечіре. Оданың мейданы 8 квадрат метр тешкіл ете. Наджия Финаеваның сөзлеріне көре ятақхане шарайтсыз, хаста баланен берабер анда яшамақ пек қиын. Наджия ханым озуде онкология бойынша амелият кечірді, енді МО, Мде баласы палы илежларына ичмек кереклер. Сколько лет уже живу бездомные. Там нас не прописывали, все документы, какие нужно, все заставляют ходить. А вы знаете, что с таким тяжелым больным ребенком ходить очень тяжело. Ему постоянно нужны медикаменты. Сегодня пришла к депутату, чтобы о помощи просить, о том, как мы живем, что не в состоянии я это все на себе перенеси. Бұл меселені Руслан Балбек шахси незаретіне алды ве айлеге ярдым көстермеге ваде етті. Наджия Финаева оз невбетінде тешеккүрлер білдіріп, ве яңы умут иле оз evine қайтты. Ве әлбеттеке Руслан Балбек спорт ве мединетіміздің инкишафына емиет бермеге тырыша. Яш Қырым гимнасткалар Нона Нянина ве Рузие Муртазаева иле көрішіп, оларының ғалибелері ақында сөз юрсетті. Мебус қайт етті ки яш ве истедатлы ватандашларымызға мұтлақа қол тұтмақ керек. Бұл себептен иш адамларының ярдымы пек мұйымдыр. Яшлар бізім кележегіміздір. 11 яшлы гимнаст қызы Нона Нянина 3 яшындан беди гимнастика иле ұғыраша, айта ки бұтын вақытыны идманларға бағышлай. Атта мектепте қызчығы яби шәкілде оқуй. Нона дефалар жақырымдан тыш ярышларда иштирак етіп, Жұмхуриетімізні юксек севеде тақдым етті. Ве бұл сефер Қазанда Русия чемпионатында 300 иштиракчы арасында Нона Нянина Русияның ең гүзел 10 гимнастлары сырасына кірді. Я была 2 раза в Иваново и заняла 2 раза первое место. Потом была на Южном округе в Краснодаре, заняла там 3-е место и попала на чемпионат России в Казани. Потом поехала в Казань и выступила там, потом попала в финал. В финале выступила и стала 8-й. Там было человек 300, наверное. Балалықтан Нона гимнаст олмаға арзу етеді, ама енді яш спортчы огыне яңы мақсадлар қоя. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. И хочу сказать большое спасибо моим тренерам, когда появилась Анна Александровна, Руслан Исмаилович. Благодаря им у меня появилась фирма «Форвард».
и родителям стало легче меня поддерживать. Cumhuriyetimizning da bir gururi 13 yaşlı gimnast kızı Ruziye Murtazaeva o Krasnodar civarında geçken çempionatda ikinci yerini kazandı. Kaydetmeli ki Ruziye sport ustası namzetinin programması boyunca çıkışta bulundu. Я недавно принимала участие в Краснодаре и заняла 2 место. Ruziye çok balalı Qorantada terbiyelene bir Qoranta azası ona kol tuta dey gimnast kızının anası. Мы всей семьей ее поддерживаем, это наша звездочка. Рузешка живет художественной гимнастикой, ночью нередко можно слышать «лови!» и Рузя в шпагате бьет по стенке. Вот она днем и ночью думает о гимнастике, действительно это для нее жизнь, а для нас она жизнь. Мы с прошлого года, нам Руслан Исмаилович, нашего спонсора, мы очень-очень благодарны. Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek genç sporçularla konuştu ve onlarga taraflama kol tutacağı vade etti. Çünkü sporçular kazangan mükafatlar bu butun federatsiya zemininde Cumhuriyetimizin adıdır. Ruslan Balbek kaydetti ki işler ile uğraşkan bir kişinin adı şüphesiz Kırım'nın tarihine girecek. Каждого предпринимателя, который участвует в социальных проектах, поддерживает талантливую нашу молодежь, наших спортсменов, наших одаренных там, студентов, школьников, мы готовы оказывать всестороннюю помощь и, естественно, продвигать их проекты в свою очередь, для того, чтобы у них была возможность помогать нашим спортсменам. Вот такой вот симбиоз позволяет быть успешными. Мы видим это и по взаимодействию с форвардом, да, который не только одевает наши спортивные федерации, которые участвуют во многих социальных проектах, и действительно, за что мы благодарны по всем предпринимателям, которые оказывают помощь нашим талантливым и одаренным детям. Мы готовы также публично, открыто говорить, называть их имена, фамилии, названия предприятий. То есть это позволит им иметь уже историю с республикой и незримую вот такую вот открытую связь с обществом. Bunyan beraber bu hafta Ruslan Balbek Millet teлеканалы teşkil etken Altın Kalem yarışının galibini mükafatladı. Hatırlatamız yarış en güzel hikaye müellifini belgilemek için teşkil olundu. 3. yer için galiplerge telefon verildi. 2. yer için planşet ve 1. yerini kazangan ise notebook ile takdirlendi. Bu kıymetli bakşışlarını satın almak için Rusya Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek kol tuttu. Халқара ана тілі күні тантаналы тақдырлену мерасимini Галип Эрмени базардан келіп оламады. Бүгін ісе келмеге имканы олды. Руслан Балбек Қырым татар тілінің рағбетлендірілуіне ісе қошқан егітні шақсен озу келіп хайырламаға істеді. Проведение марафона, посвященного языку, конечно же, поощрение в виде подарков для наших детей вызывает это интерес к изучению родного языка. Поздравляю всех наших участников не только призами, но и тем, что они внесли свой вклад в изучение крымско-татарского языка. И после того, как Милет стали смотреть через спутник, можно сказать, широкого круга заинтересованных в крымско-татарской культуре людей в популяризации и в продвижении крымско-татарского языка как языка мелодичного, как языка особой культуры, который веками звучал на нашем благословенном полуострове. Алтын Қалем конкурсының ғалибы Сердар Сейтислямов айта ки шиырны рус тілінде язды, чүнки мектепте Қырым татар тілі огретілмей. Сон ана тіліне тәржіме етті, ама о Qorantада конушқан шеведе яза. О бұл конкурста иштирак етмеге истегі наслы пейда олған ақта тариф етті. Мен Millet телеканалда көрдім, ойладым язмаға. Сон яздым, бірінші ерні алдым. Қуандым, мен шиырны ватан ақында яздым. Мені ватанны pek sevim. Bunun beraber bu hafta Ruslan Balbek ziyalılılar ve medeniyet tahsil sahasında çalışkanlar ile görüştü. Toplaşuvda kütlevi informasyon vasıtaları ve ziyalılılar arasında olgan münasebetler müzakere etildi. Hususan nasıl şekilde semereli işbirlikini alıp barmak ve belli bir muvafakiyetlerge erişmektir. На сегодняшнем совещании, которое было призвано обеспечить взаимодействие между разными учреждениями культуры, образования с участием телеканала «Милет» для формирования и разработки новых культурных, образовательных, информационных проектов, которые бы смотрели бы в будущее и дали бы для крымчан, для крымских татар картину будущего.
Ве Украинада юз берген вақияларға бір назар. Эндіден башлап Украинада электроэнергия тарифлері орта дәрежеде 25%-ға көтеріле. 2015 сененің апрель айына бақанда тариф енді 3,5 кереге артажақ. Электроэнергия базарында регулештіру бойынша Милли Девлет комиссия 2015 сене февральның сонында электроэнергия тарифлері бір қач этап шекілінде көтерілуі ақта қарар алды. Украинада январның сонында радикалар Киев Донбассның незарет етілмеген районларынан тижаретіні блок еттілер. Тамым анда Украин электрик станциялар көмір алайдылер. Бұл әрекетлерінің нәтижесінде Украина хакимияты энергетикада февкуледе вазиет көрсетті ве ышық график бойынша сөндіріле біле. Донбассның иқтисади қамачавысы Украинаның иқтисадиетіне бұйық зарар кетіре, оның үшін әжеле чәрелер бақылмақ керек, деп білдірді Украина металлурглар федерациясының елбасшысы Сергей Беленький. Оның сөзлеріне көре қамачав себебінден ел бюджетіне тахминен $100 миллион зарар көрежек. Мемлекет 2,5 миллиард долларны ве 45 bin iş yerini жояжақ. Қырым ве Ақярның ичтимаи иқтисади инкешафы бойынша федераль мақсади программа черчевесінде 250 объектінің құружылық ишлері фаал сөреті алып барыла. Оларның арасында Қырым татарлар топлу яшаған ерлерге уч бала бақчасы әмде Қырым Мундислик педагогика университетінің полиэтник медениет меркезінің құружылығы. Федераль мақсади программа амелге кечірілуі бағлы мәселелер чешит идарелерінің сық ішбірлігі еле чезілежек. Эльвира Каракаш яш ана. Оның имене қызчығы яқында 3 яшыны толдырacak. Айта ки Борчоқра қасабасында енді 5 жылдан берлі яшай. Бала бақчасы олмағаны яш қаданын күн теркібіні дәңіштіре. Эркун Эльвира ханым қызынен чоқ вақыт кечіре. Олар китаплар ве меджмуалар оқилар. Ен севімлісі арманчық. Текер, текер, текерлеме, сахын ялан сөз сөйлеме, ялан сөз сөйленмес, сөйленген севілмес. Соңра балалар üçün ойын одалары инкишаф еттіріжі меркездер четте қалмай. Эльвира ханым айта ки, чоқтан берлі бош тұрған ерде бала бақчасы құрылайатқананы көріп қуана. Значит, в нашем районе, а район этот Акмечеть, район этот микрорайон Фонтаны, то есть он очень густонаселенный, и, конечно же, детского садика не хватает. Для нас это очень полезно, очень хорошее мероприятие. Надеюсь, оно скоро закончится, и мы все-таки пойдем в детский сад. Мама немного освободится, я, может быть, пойду на работу. Борчоқрақ молодежная хошкелді микрорайонларында эмдекезлевде бала бақчаларының құрыжылығы, полиэтник меркез яратылуы вечоғысы дегер меселелеріні иш топлаву черчевесінде музакире етілді. Топлашубда капиталь құрыжылық қызметінің Ахмечет шерме муриетінің Мескен коммуналь хожалығының эмде құрыжылық велиха тешкилаттарының векиллері иштирак етті. Девлет милитер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов айтқанана көре тәдбірде федераль мақсади программа амелге кечірілуі или бағылы суаллер музакире етілді. Ағыр вазиетлер эр тарафларма идари ишбирлік ярдымынен чезележек. Микрорайоне Фонтаны строится дошкольное учреждение, детский сад на 260 мест. Мы также начали строительство этого объекта в конце прошлого года. Были некоторые проблемы. В процессе наших рабочих совещаний нам удалось их решить. И сегодня строительные работы ведутся полным ходом. Прежде всего это связано с рытьем котлована, то есть земляные работы. И ведется полностью подготовка к началу к заливке фундамента. Поэтому по результатам, конечно, мы ожидаем, что появится полноценный детский сад в месте компактного проживания, рядом со школой. И помним, недавно совсем мы также там сдали 180-квартирный жилой дом. Девлет милитлер ара комитетінің елбашчысы қайт еткеніне көре Борчоқрақ бала бақчасындан ғайры бойле кібі муэсеселер қошкелді ве молодежный қасабаларында пейда олacak. Оларның ер бірінің құрыжылығына енді 270 миллион рубле айырылды. Емде енді Қырым Мундислик педагогика университетінің полиэтник медениет меркезінің құрыжылығы башланды. Заур Смирнов айтқанына көре яқын вақытта бойле топлашулар кезлевде Ялтада ве Судақта кечірілежек. Сабрия Халиляева, Ибраим Ганиев, Умер Мустафаев. Қырым татар жемаат тешкилатлары Қырым татарларға низбеттен Украинаның әрекетлеріні геноцид деп танымақ ақта ООН тешкилатына мураджат иле булындылар.
Бу ақтақ междетте кечкен Қырым Бірлігі адлы региональ жемаат тешкілятының матбуат конференциясы кетешатында белі олды. Бу әнді Қырым татар жемаатчылығының оңға екенжі мұражаты ғымдаки сененің январ 27 күні оң тешкіляты үшін Қырымда 1991 сенесінден башлап 2014 сенесінің март айына қадар инсан ұқықлары бұзылығы ақта резолюциясының тақдимнамесі олып кечті. Жемейтчилерінің резолюциясында та совет дәвірінден берлі Қырым татарларының ақ құқықлары riayet етілмесі ақта тетқиқатлар кетірілді. Олар эпосы ООН тешкілятына йоланылачақ екінші мұражатының темелі олды. Қырым Бірлігі адлы региональ жемаат тешкілятының рейсі Сейтумер Неметуллаев тариф етті ке. Украин дәвірінде бір Қырым татар адамы дефаларча қанунсызлыққа рас келді. 23 ел девамында Украина тарафындан халқымыздың абаданлаштыруына айт ешбір меселесі чезілмеді. Сегодня они не над крымскими татарами, они издеваются сегодня над... Бүгінгі күнде олар тек Қырым татарларны дегилді. Украинада яшаған бүтін инсанларны инжиталар. Шымды анда джем кете. Украинада Қырым татарларға башқа милеттерге қаршы неяпқан ақта бүтін дүния бермек керек. Мында чоқ митинглер алып барылайды. Қырым татарлар өз құқыларны зорынен инкешаф еттілер. Русияда есе ол вақыт сүргін өтірген гражданлар үшін реабилитация yapıldı. Конференцияның иштиракчилері тариф еттілер ке, халқымызны 50 елдан зияде ғурбетлікте туттылар, ватанымызға авдет олынмасына қаршы тұрдылар. Бұндан ғайры акимиет векилері елларчы миллетлер ара душманлық сачтылар, ветамыр халқының қанунларыны боздылар. Қырым татарларының жемаат шурасының рейс муавины Энвер Кантемир Умеров қайдетті ке, Қырымда халқлар аман есен яшағанлары ақта тариф етмек енді аздыр. Халқара жемеетчілікке Қырым татарларға қаршы геноцид олғаны ақта айтмақның вақыты келді. Поднять эти материалы с тем, чтобы показать... Тимураға Дағджи, Ескендер аға Умеров е башқаларны бізім архивіміз олалар деп айтмаға мүмкін. Оларда чешіт весеқалар бар. Бұл весеқаларны огремек, жемаатқа көстермек керек. 60 ел девамында Украина Қырым татарларының құқыларына қаршы насыл чықайды. Қырым язычылар бірлешмесінің азасы, Қырым татар халқының жемаат шурасының азасы Ескендер Умеров қайдетті ке. ООН тәшкілятына мұражат Украинаның Қырым татарларға еллар девамында мұнасебетіні теслим етмеге тырышувдыр. Сегодня мы... Бүгін біз әлем жұмачылыққа ве ярамай шейлер айтқан ватандашларымызға айтмақ істейміз. Біз Русейді яшаймыз. Тек Русейді біз құқыларымызны еріне кетіре білежеміз. Венді біздің құқыларымыз теклине. Ярын халқымыз бұл үміттен да чоқ яшылық көрежек. Біз амарамызны еш бір кімсе бозмас. Милеттер ара барышықта насыл яшаған олсақ, оледі яшажамыз. Біз бір айле. Күтлеви мәлумат васталарының векилерінден ғайры конференцияда Қырым татар милли әрекетінің ветеранлары, жемаат эрбаплары ве муфтият векилері бұлындылар. Қырым мұсылманлар муфтисінің муавины Айдар Исмаилов қайдетті ке, Украина дәвірінде ярымадамызда экстремик бөлгелер яратылып әрекет етті. Бұл акимиет тарафындан оларға егі мұнасебетінің темсаледір. Олар Қырым татар халқының тіліні, культурасыны, маневи қиметлеріні yok etmek үшін, халқын бір-бірінен қавға еттірмек үшін, хоранталарыны yıkmak için mında hareket ettiler. Dini idaremizge umumen rahat çalışmaması için çeşit türlü problemalar daima çıkarılgan edi. Halk birlik beraberlik olmasın ve başka mındaki halklarla, hususan Ruslarla daima kavga içinde, menfi münasebet içinde olması için bu siyaset alıp barılgan edi. ООН тәшкілятына мұражатының муэлифлері Қырым татар ұқық қорчалайчылары, жемаат эрбаплары, адлиежилер, сиясет шынасчылер олдылар. Олар Қырым Украина дәвірінде 2014 сенесінден сонки вақалар ақта яқшы білелер. Жемаат эрбаплары ООН тәшкіляты оларының мұражатыны ешітір деп умут етелер. Айша Шулакова, Кимбекиров, Миллет үшін. Шымды есе біз бұл мевзуны девам етерік судьямызға мұсафырны давет еттік. Қырым татар халық жемаат шурасының рейс муавины Энвер Кантемир Умеров бүгін бізім субъеттешіміз. Селям алейкум, хош келдіңіз бізім студиямызға. Алейкум селям. Сегодня хотелось бы подробно обсудить с вами данную резолюцию. То есть мы знаем, что уже не первый этот документ, который был отправлен в ООН. Вот можете нам рассказать, кто поддержал данную резолюцию, каков ее текст и кто авторы? Во-первых, я хотел бы немножко поправить. Это не резолюция, а обращение крымско-татарской общественности в лице Общественного совета крымско-татарского народа и организации Крым-Бирлиги в Организацию Объединенных Наций. Значит, это обращение мы решили составить и отправить в Организацию Объединенных Наций по инициативе
наших ветеранов, тех людей, которые очень много сделали и очень долго работали, и до сих пор, слава Богу, живы и работают над проблемами нашего народа. Это Тимур Ага Дагджи, это Искандер Ага Умеров и другие наши ветераны. Вот дело в том, что необходимость такого обращения возникла в связи с тем, что, как вы знаете, в конце декабря Украина предложила, и Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, в которой для Российской Федерации было поставлено предложение провести необходимый международный мониторинг о состоянии гражданских свобод, прав личности, прав человека в Крыму, с упором на то, что эти права сегодня дискриминируются, и с упором на то, что это в основном касается крымских татар, а потом уже украинцев и граждан других национальностей. В свое время, в конце января, мы ответили на эту резолюцию путем своего первого обращения, где мы просто, скажем так, отрицали вот те утверждения, которые были выражены со стороны государства Украины о том, что в Крыму нарушаются права человека и в особенности крымских татар. Значит, вот это такое обращение было сделано, но, как показали последствия, что эффект этой резолюции, принятой в Организации Объединенных Наций, продолжал нарастать, и международная общественность все равно, так сказать, как-то сомневалась во всех этих вещах, мы решили, так сказать, сделать повторное обращение уже совсем другого толка. Почему нужно такое обращение? Это обращение нужно потому, что в ответ на претензии со стороны Украины и на утверждения, которые есть в резолюции Организации Объединенных Наций, должна отвечать Российская Федерация как государство, которое сегодня включает в себя Республику Крым, город Севастополь, то есть весь Крым. Мы решили, что того обращения первого оказывается недостаточным, потому что необходимо, скажем так, дать возможность Российской Федерации как государству, которое отвечает в ответ на обращение международной общественности, дать государству в руки определенный материал, общественное мнение, дать документальные факты о том, так сказать, как на самом деле все в Крыму есть, происходит и как оно было. Как вы считаете, удастся ли с помощью таких документов донести до мировой общественности реальное положение дел в Крыму? Это может удастся, если такие документы будут действительно апеллировать фактами, если они будут документально подтвержденными, если в них будет говориться правда и раскрываться то истинное положение, о котором, в общем-то, международная общественность может даже и не догадываться. На сегодняшний день речь идет о том, что мы, рассмотрев вот сегодняшнее состояние дел, пришли к выводу, что необходимо озвучить для международной общественности те вопросы, которые оставались в тайне, которые, так сказать, не высвечивались много лет и которые на самом деле отражали позицию Украинской Советской Социалистической Республики за все годы владения Крымом, то есть 60 лет с 1954 по 2014 год. Значит, все, что, так сказать, все, что проявлялось в позиции Украины в отношении крымских татар и граждан других национальностей, депортированных во время Великой Отечественной войны. Дело-то в том, что ветераны национального движения, которые все время собирали разные факты и, так сказать, строили, в общем-то, историю нашего национального движения, они имели определенные сведения о том, как это было на самом деле. Однако самих документальных подтверждений в то время не было. Но после того, как Украина стала самостійной, незалежной державой, значит, многие документы советского периода были рассекречены. И после работы над этими документами стало совершенно ясно, что все подозрения о том, что именно власть Украины, советская власть Украины, Коммунистическая партия Украины старалась сделать все для того, чтобы Крым оставался не только в Украине, но только в Украине и только без крымских татар. Для этого принимались многочисленные постановления на уровне Киева, делались специальные предложения в ЦК КПСС, в Москву
а также те кадры, которые из Украины поставлялись в Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, лоббировали многие решения, и даже секретные документы, секретные постановления, например, 1956 года о том, что чеченцы, балкарцы, карачаевцы, калмыки должны быть возвращены на свои места, там были приписки, которые показывали, что кроме крымских татар, а также граждан других национальностей, то есть немцев, болгар, армян, греков, которые проживали в это время в Крыму и были депортированы из Крыма. Мало того, Украина в то время с помощью руководителя тогдашнего Хрущева Никиты Сергеевича поставила и решила вопрос о том, что вообще снять вопрос о том, существует ли такой народ, такая нация, или вообще она не существует. Мы перестали существовать как крымские татары. Мы были татары, проживавшие в Крыму. И это даже проявилось в постановлении 1967 года, когда вроде бы крымским татарам, именно татарам, проживавшим в Крыму, разрешили перемещаться свободно по территории, значит, Советского Союза, разрешили бывать, поселяться в разных местах, бывать в Крыму, но, так сказать, без прописки в Крыму и без права проживания в Крыму. Это такая дописка там была, причем это было уже публичное постановление, которое было опубликовано. И несмотря на то, что, значит, в первом таком изложении это постановление было как бы лишено вот этого смысла запретительного, и кто мог, так сказать, кинулся в Крым, продав свои, скажем, участки, продав свои дома, и пытался прописаться в Крыму и купить дома, может быть, некоторым это удалось. А потом, так сказать, остальных стали опять выселять, дома разбирать, распределять их в разные стороны, раскидывать людей, детей отдельно, значит, матерей и отцов отдельно. В общем, предлагались все дискриминационные меры, лишь бы, так сказать, решить вопрос о том, что крымских татар в Крыму не должно быть. Ну и, значит, вся деятельность Украины, ее незалежного периода, как говорится, она тоже изобилует определенными фактами, которые говорят о том, что на уровне государства Украины, я не говорю народа Украины, но государства Украины принимались многие меры по дискриминации прав человека в отношении крымских татар, то есть по национальному признаку. И об этом сегодня мы решили во весь голос заявить с подтверждением документальных фактов, то есть сделать это достоянием общественности. И я надеюсь, что это окажет необходимое воздействие. Энвер Бей, в случае положительной реакции со стороны ООН, какие ожидаются последствия и какие результаты ожидаете, в частности, вы? Ну, сходу каких-то положительных реакций мы не ожидаем, потому что это процесс длительный, потому что надо много раз беседовать и убеждать международное сообщество в лице представителей разных государств в том, что это на самом деле белое или черное. Но, значит, само по себе документальное подтверждение защитной реакции Российской Федерации, я думаю, позволит что-то поменять в позициях многих стран, так же, как поменялись позиции в отношении того первого постановления, которое было принято еще в 2014 году, после референдума. Если сегодня сравнить количество стран, голосовавших за, против и воздержавшихся, то явно идет процесс в сторону признания позиции Российской Федерации, позиции Крыма и, так сказать, позиции крымского сообщества. Я думаю, что мы сумеем повлиять на... Иначе этим не надо заниматься просто-напросто. Ну и вот в этом ожидании, я надеюсь, мы будем жить, следить за реакцией, и если необходимо будет, мы будем еще какие-то воздействия оказывать на этот процесс. Энвер Бей, как вот еще, на ваш взгляд, на сегодня можно донести правдивую ситуацию в Крыму, на полуострове, да? При помощи каких документов, может быть? Ну, это, понимаете как, это документы могут быть как документальное кино, кинохроника, это могут быть какие-то, скажем так, общественные встречи, это могут быть методы общественной такой вот народной дипломатии. И в конце концов это могут быть методы того мониторинга, который предложен в резолюции Организации Объединенных Наций. Они сказали, что мы предлагаем проводить, так сказать, такой активный мониторинг ситуации в Крыму. Так, пожалуйста, пусть
Значит, международные организации выделяют мониторинговые группы, состоящие из нормальных специалистов, которые хотят, так сказать, знать правду. Я думаю, что и вся крымская общественность, и мы, крымские татары, и наши общественные организации сумеют во взаимоотношении с ними показать истинное положение вещей, рассказать о наших проблемах, о том, как мы можем решать эти проблемы, как они решаются уже, что нас ждет завтра, как мы видим наше завтра, и что было вчера, и что мы можем сравнить в этом отношении. Субъектіңіз үшін çok sağ olunuz. Saygılı teleseyirciler, biz devam etemiz. Ялта шәһәренең аксакаллары өчен чыгыш зиярат өткәрелде. Олар Жума җәминең коручылыгы ерде Яна Алима Абдинанова адына мектепте, Милләт телерадио ширкәтендә, Сейсеттар җамисендә, Сүрен станцияда ерләшкән мемориал комплекста ва Бакчасарайдагы Хан сарайда булындылар. Бу күрешү Ялта милләтләр ара бүлеге ва Дәүләт милләтләр ара комитеты тарафыннан тәшкил алынды. Экскурсияны аксакаллар Жума җәми курылаткан yerдән башладылар. Әйет мемори корпус бинасының коручылыгын күзәтте. Коручы şirketinin vekilleri объект hakkında, şimdiki işleri hakkında ve объект yekünleneceği ve müddetler hakkında hikaye ettiler. Musafirler gelecekte olarga da Kırım'ın en büyük camisinde namaz kılmağa Allah kısmet eter degen umutteler. Мусульманам Крыма и ялтинцам всем можно приехать где-то помолиться своей духовной потребности. Это большое дело, это большое дело. Это такое достижение победы вот, для того, чтобы наше подрастающее поколение имел духовный рост и правильно воспитывался на традициях своих предков. Россияның президенті Владимир Путин, bizim республиканың başları hepsi söz verdiler, yapılacak dedi. Ana söz söylendi, iş yapılır. Kendi gözümüzle gördük, Allah'a şükür. Bizim başlarımız binlerine yaşasınlar, bizden göreyik bittiğini, kurulduğunu gelip namaz yaparız. Sonra musafirler Яна Алима Абдинанова adına mektepni ziyaret ettiler. Mektep müdürü Eleonora Akimova onlarga ekskursiya geçirdi ve mektep nasıl çalışacağı hakkında tarif etti. Musafirlerde sual vermek imkanı oldu. Olar mektepte tahsil nasıl tilde verileceği hakkında meraklandılar. Cemaat mektepni pek beğendi. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zavur Smirnov kaydetti ki böyle resimler devlet tarafından Amerika geçirilgen Cumhuriyet için medeni, siyasi, içtimai sahada geçirilgen işler. Такие поездки очень полезны, потому что для нас очень важно мнение старшего поколения. И сегодня, видя то, что происходит в республике, мы чувствуем поддержку от наших аксакалов. Это все передается молодежи. Поэтому, конечно, будем вот этот проект развивать. И те замечания, те пожелания, которые сегодня исходят от наших стариков, которые прожили жизнь, они намного дороже всех этих псевдополитиков, которые сегодня пытаются помешать нам жить, помешать развиваться крымским татарам здесь у себя на родине, в Крыму. Поэтому, конечно же, мы будем опираться вот на мнение те, которые мы слышим в результате прямого общения. Sonra İYET Millet telekanalında ve Vatan Sedası radyostansiyada bulundu. General müdürünün muavini Susana Halilova ekskursiya geçirip, yaş kolektiv ve onun geleceği hakkında hikaye etti. Musafirler memnuniyet ile telekanalımızın bir muharetini koz etti. Olar kaydettiler ki az vakit devamında telekanal Kırım'ın tam kıymetli kütlevi malumat vasıtası olabildi. Radyostansiya açılığı ise birimiz için çok beklenilgen vakiyadır. Aksakallar bizim kadimlerimiz ile beraber milletimizin abadanlığını tilep dua okudular. Sonra Cuma namazın vakıtı geldi ve aksakallar yakın vakitte yanıdan tamir etilgen Seysettar camisine yol aldılar. Aksakallar anda namaz kıldılar. Aksakallar heyeti Kırım Hanlığının paytaxtı Bakçısarayını dikkatsiz kaldırıp olamadılar. Olar Han saray boyunca ekskursiyada bulundular. Ayrette kaldırgan mimarcılık, bezekler ve sarayının baylığı Kırım tatarlarının anenelerine, adetlerine diğer taraftan bakmağa imkan beri. Kuruşunun sonunda heyet Süren stansiyasına barıp yetti. Anda sürgünlükte feda olunganların hatırasına memorial kompleksin kuruculuğu devam etti. Aynı şu stansiyadan 1944 senesi Mayıs 18'de Kırım Tatar
халкы Кырымның чешет районларынан сүргүн этилген edi. Мемориал комплекс эсас корпус, музей, жами ве килседен ибарет olacak. Эсас корпуснун ок көрүнүшү ярамадамыз шекелинде курулacak. Сегодня вот совместно с Госкомнатцем уже в очередной раз, вот как у нас в народе говорят, одет, да, вот, и хотелось бы, чтобы это было уже как бы предварительно в жизнь. Сегодня все другие районы, которые вот еще не посетили, пожалуйста, собирайте старейшин, связывайтесь с нами. И по этому проекту увидят мечеть, как строится Симферополь, увидят школу, которую 4 президента строили, которые, ну, стыдно было смотреть, сколько уже поменялось. И вот оно достроилось. Вот мемориальный комплекс, Ханский дворец. Все достопримечательности, пожалуйста, доступны. Аксакалар кайдеттилер ки мемориал комплекстин куручулугу биздин деделерибиздин башындан кечирген шейлердин номунеси olacak. Gençler bu kompleksin ziyaret ederek 44 senenin dehşetli faciası hakkında hatıranı saklap kalacak. Bizi bundan çıkardılar saat 11-12'leri. Biz çıktık Begavat'ın Mirza Çölü'ne, Begavat'ın Repina 100 evinden çıktık 8 adam. Bu 8 adamdan ben kaçıp geldim buna buradan. Ana onunla beraber bu Süren degen soğusunun işçisi. Ya ki yakınlaşsam ben ozumu tutup olmayayım. Ağlayayım. Bundan ben gittiğimde 9 yaşındaydım. Eyet kuruşuvden memnun kaldı ve teşkilatçılarga can yürekten teşekkürler bildirdi. Çoktan çok isteyim aytmaya sağ ol Aslan. Aslan Smirnov'u, Aslan'ı, Ruslanoviç'u. Bizi bugün çıkarttırdı. Maçına laf etti. 4 objekte girdik. Onun için özümün yüreğimden ona bildireyim. Çoktan çok sağ olsun. Aksakallar için ekskursiyalar keçirilüvü iyi adet olayata. Bundan evvel Sak ve Agmecet rayon aksakalları Kırım Tatarlar için emniyet taşıgan bu obyektlerini ziyaret etken ediler. Teşkilatçılarının sözlerine göre böyle tedbirler, ziyaretler da çoktan çok olacak. Çünkü biz yaşlar için bu pek mühimdir. Gulnara Karim ve Ramazan Alivabov millet için. Ақмешжет районы Қарача Қаңғыл койының сакенлері ярама yollar мушкул алда олғанындан себеп зорлықлар чекелер. Кечкен сене кой қожалық кой территорияларының тұрғын инкишафы адлы программаға кірсетілді. Лейха черчевесінде койның дёрт соғақларында ескі суф ағыны денештіріп башладылар. Суф ағы системасыны денештірінгенде yol қызылды ве бөле алда қалды. Қарача Қаңғыл койының сакенлері қиынлықлардан ве берілген ваделерден безділер. Бізім ижади тақымымыз койде бұлынып, меселені чезмеге тырышты. 94-нче сенелері да yol бойле алда еді. Ләкин сон өз күчлеріміз иле бұзына чақыл төшедік. 25 ел девамында оны адам ақылы яптық. Қарача Қаңғыл койының сакенлері оларның меселесіне диққат айрылғанына пек қувандылар. Суфақ системасы ескірді, борулар ескіріп чүріп қалды. Кешкен сененің декабрь айында işçiler бригадасы тамир чалышып башлады. Ләкин сакенлерінің қуванчы чоққа етмеді. Бору үшін экскаватор келіп 1,5 метрлік чуқур қазды. Yol çamur обалары ile топ толы. Keçip olamайық. İnsanlar çamur içinde batalar. Kaloş ile keçip olamаймыз. Резна çizmalarını kiymek zorundamız. Greyder keçip балабан izler kaldırdı. Şu cümleden yol berbat oldu ve maşınlar keçip olamay. Батақлық олғаны себебінден чоқысы айдавчылар машиналарны соғақның башында қалдырып, евге жаяп қайтмаға мечбурлар. Арабанен евге келмеге істегенлер ise çamurны күреклер ile çıkarалар. Вот лопата для этого. Bunun için махсус күрек ve калушлар бар. Yolға çıkmak için қазамышты. İcadi takımımız ключевая adlı sokakta bulungan zaman işçiler brigadasının maşinası çamurda batıp kaldı. Onun ekskavatör ile çıkarıp gerek oldu. Ya traktörü olmayan yerli sakinler ne yapmak gerekler? Bütün sokak ile itermek zorunda kalalar. Şu sebepten hatta acele yardımda gelip olamay. Bizge bir kun gece acele yardım maşinası geldi. Son baksan da bir acele yardım maşinası geli. Son bildim ki ikinci maşina birinci arabana kurtartmak için kelgen. Yollar berbat alda. Onun için başka maşina çamurga battı. İnsanlar da gece çıkıp yardım ettiler. Sokakta nefakacılar ve çok bağlı korantalar yaşaylar. Durakka yetip barmak için ana babalar evlatlarının ayaklarına kaloş ve rizna çizmalar kiydireler. Zira Seydametova çağına yetmegen iki balanın anası
ата-анасы ола. Олар комшу касабага бала бакчасына катнайлар. Каждый день Күн балаларны машина еле чықармақ керек. Ләкин араба еле мындан кечіп оламасын. Башқа yolдан кетмеге мечбурмыз. Анда да yolны қаздыралар. Чықып оламаймыз. Бойле yollar себебінден балам бір ай бала бақшаға қатнамады. Сарапуской шурасының рейсі Игорь Чичкин қайдетті ки, eski суфағларының денештірілмесі шымділік сонына еткені жоқ. После того, как работаем. Ишлер біткен сон yol тамир ишлеріне кечімеге планаштырамыз. Язық ки ескиден да анда yollar ярамайды. Кележекте оларны чақыл еле тәшіжеміз. Инкишаф программасына енді көрсетілді. Қиынлықлар олған үшін бағышласынлар. Сабыр етмек керек. Игорь Чичкин айтқанына көре объектні мартның сонына қадар екілемеге планыштыралар. Yolның тамир ішлері есе құрушы шіркет белгіленген сон тахминен майыс айында башланacak. Böylelikle mesele öyle de çözülmeyip dura. İnsanlar ise böyle kıbı çizmalarını hazırlamak gerekler. Ayşe Шулакова, Аким Бекиров, Millet için. Якын вақытта Сочи, Ялта, Акяр, Истанбул, Сочи маршруты бойынша круиз бақчалышы башлайжақ. Бұл уақытта Акяр губернаторы вазифесіні эда еткен Дмитрий Овсянников білдірді. Оның сөзлеріне көре, Росморпорт әнді круиз геміні тақдим еті, омайысының бірінде елға чиқаджақ. Елжылар ақымының көлемі гемеге сыған инсанлар сайысына көре белгіленecek. Қырымда айле чифтлер арасында evlilik anlaşmamalarının sayısı arttı başladı. Bu hafta Ahmedjit'te matbuat konferensiyasının çerçevesinde belli oldu. Böyle hizmetini en çok evli çiftler kullanalır. Bu notarial hareketleri kısa zaman içinde Kırımlılarının merakını celp etti. Anlaşmada nasıl maddeler en çok rastgele çiftler nege dikkat ayıralır ve İslam dini boyunca bu hizmet nasıl tarif etilgeni haqda bizim muhbirimiz Ayşe Şulakova anlatacak. Кечкен сенесі Қырымда 14 бинге якын evlenmeler кайдетілді. ЗАГС департаментінің малюматларына көре, bu 2015 сенеге баққанда 4 бинден азча. Умумен бірінші evlilikler ақында сөз юрсетілі. Бақчысарай район нотариаль округының нотариусы Анна Зубарева кайдетті ки, evlilik anlaşması ярымадамызда популяр олмағанына бақмадан, ел-елдан оларының сайысы артмақта. Бұндан ғайры статистикаға баққанда анlaşmalarını evli çiftler тезелер. Как правило, очень мало у молодежи. Evlenmek istеген yaşlarının çoğusu öz şahsi mülkiyetini elde etmeyler. Lakin bugün çoğusu ana babalar zemanevi sayıla. Onlar hudalar ara yanaşalar. Bazı yaş хоранталар ana babalarının yardımı ile yaşaylar. Konferensiya çerçevesinde belli oldu ki Kırım'da pek çok yaş çiftler notariuslarga evlilik anlaşması boyunca konsultatsiyaga kelip öz sualleri ile muracaatta bulunalar. Это все-таки ограждает супруга. Bu anlaşma ömür arkadaşlarına ayrılganda mahkemede mülk davarlardan kenarda kaldırıla. Mesela böyle kıbı anlaşmalar o şirketleri mal mülkünü olgan insanlar imzalaylar. Çiftler ayrılganda bu anlaşma boyunca mülkiyet nasıl bölüneceği gözde tutula. Musulmanlarda evlenme nikah dep adlanıla. Onun için iki taraf anlaşması, iki şartlarının olması ve mehirinin olması yeterli. Mehir kadınga berile ve onun mülkü ola. İslamda ağızdan söylegen razılık anlaşma dep sayıla. Eğer akay bar olsa, kelin bar olsa, eksinde razılığı bar olsa, eğer şahatlar da buna şahatlık eti olsa, onun sözlü geçmesi o yönde anlaşmadır. ЗАГСта berilgen şehadetnemeden gayrı cemilerde de nikahtan son vesika berili. Onun da adliye hakkı var. Kiyev'in adı, doğan yeri, doğan vakti, şahatlar, onların adları, soyadları, imzaları, kelinin adı, soyadı, doğan yeri vesaire, mihir ne verilmesi gerek vesaire, ne vakit içinde kaysı şartlarla vermesi gerek, hepsi yazıla. Nikahını kıygan olsa o adamın adı, soyadı, imzası koyula. İslamda ayrılışma algışlanmay. Aile bu sevgi ve terbiyenin menbasıdır. Bugünkü kunge Kur'anta digerliklerinin canlandırıvı insanlığının kurtarıvıdır. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Alisher Alimov, Millet için. Grafika, resim ve monumental eserlerinin foto suretleri ile koşulup yaratılgan eykel eserlerini Ukraynada ve Kırım'da nam kazangan ressam Ayder Aliyev'nin 65 yılına bağışlangan şahsi sergide görmek mümkün edi. Sergi Kırım Tatar Medeni Tarihi Asabalık Müzesi'nde açıldı. Muhbirimiz Sultaniye Medjid sergide bulunup bu eserlerinin müellifi ile şahsen tanışıldı.
Украинада Вехырымда нам қазанған ресам Айдар Алиевнің 65 елығына бағышланған серги тамам бойле башланды. Бүгін әрбірін сан өгінде тұрған муреккеп меселер ақында серджи или хунушмақны ресам өз бұржу деп сая. Күч ве зайыфлық, севги ве дослық, айле дегерліклері ве халық анянелерінің хавилігі ақында. Бу сергеде егремден зияды эйкел тағдым етілді. Бу эйкелер тунч, таш, ағач ве ракушкадан япылған. Олардан ғайры 10 манзалары ве 5 график ишлер бар. Ресамның фикіріне Корея әрбір серги біршелер ақта айтмақ керек, чүнки пластик санат бұ тек эстетик зев тегіл, бұ әмді етрафтаки алем иле инсанның мұнасебетіні ифаде этмектір. Мен пек ғұрланам, чүнки мында менің битамның Хатидже Бубонның бөлігі да бар. Оның ішлері Санкт-Петербург шеріндегі этнографик музейде сақлана. Мен январь айындан андан бардым. Оның ішлеріне ОМА техникасы мені тажиплендірді. Айдар Алиевны Сергей Ачуловы ile хайрламақ үшін оның достлары, яқынлары, зенадашлары ве талебелері келділер. Мен бұл ресам әкелінжі ве ұстаны чоқ елдівамында білем. О бізге әр вақыт хош сүрпездер япа. Мен Айдар Алиевны хайрламаға істейм. Она ұзақ өмір, сағлық ве иджади мувафақетлер тілейм. На выставке я... Бу сергеде мен Айдар Алиевдің чоқ яны ішлеріні көрдім. Бүгінгі күнге же мен оның ресімлер ве графика ішлеріні көрмеге едім. Ама пек бегендім ве илхамландым. Мен бұл тедбірде бұлынғыным үшін пек қованам. Сергені өз көзінен көрмеге істеген әрбір Хырым сәкені ве мұсафыры Хырым татар медени тарихи асабалық музейінде Сергені зиярет етіп, санат алимыне дала біле. Султанеми житін Вера Блязис миллеті чун. Ақяр медениет ве санат мерkezінің Ақяр адлы халық хореографик ансамблі Сочиден лауреат диплом иле қайты. Анда у Виктор Шешневның мүкәфетіна халық хореографиясы сасында милли мүкәфетінің бірінші қапалы грант ярышында іштірак етті. Ен güzel olmaq için Rusiyanın 26 regionundan tahminen 800 konkurs iştirakçısı yarışlaştı. Vatanға қайтқан son oyuncular endi бар күчінен келecek festivallerge hazırlanalar. Bizim televizyon takımımız Бахчисарай rayonunun Alma-Tarxan köyüne yol aldı ve oyun kollektivinin repetisyasında bulundu. Tamamında Alma-Tarxan мектебінің тедбірлер салонында genç oyuncular әр hafta hazırlanalar. Ақяр Серлевалы ансамбль әнді 7 yıldan берлі санада ойнай. Коллектив бұйы каманаман 100 адам мұнтазам суретті репетицияларға қатнай. Ансамбльның әнді бір sıra мүкәфетлары бар, амма бұ ерішілген ноқтада тоқтамаға істемей. Хал хореография сahasında грант ярышыны февраль 18-ден 20-не қадар кечті. Ақяр ансамбльның ребері Сусана Усманова айта ки, ансамбль 2 номинацияда чықышта bulundu. Bu halk oyunu ve altın fond oldu. Kollektiv ısrarlılıknen yanı yarışa hazırlandı. Onların turuşuvları zaya olmadı. Ақяр 3 derece laureat diplomunun sahibi oldu. Мы очень рады, я и мои дети. Біз Сочи шеріне барғанымызға пек қуандық. Керчектен айтсам, мен анда атта қалмаға істедім. Менің балаларым анда іштирак еткені себебінден мен пек ғұрурланам, демеге істейм. Ақяр чешет фестиваллерде конкурсларының дайымы іштиракчысы, гастроллер ile олар Қырымның чоғысы регионларда oldu. Енді Русия Федерацияның кемер субъектлерінде өзіні танышып етіштірді. Ансамбльның ребері итираф ете ки, gençler büyük memnunluk ile Бахчисарай районының чешет көшелерінден әр бір репетицияға қатнай. Мисал olarak Фатиме Муртазаева ойынлар ile яқын 7 yıl оқыраша. Ансамбльде оның бірінші күнлерден ойнай. Сочидегі фестивальлерден сон бір талай мұзбет дұйғыларым қалды дейхіз. Хочу сказать, мен ұжыма чоқтан чоқ тешекүрлер білдірмеге істейм. О маңа чоқ шейлерні огретті. Сочиде esas программадан ғайры ижады коллективлерінің іштиракчылары тренинглер, ойын ве әгіленче программалар ве Русия белі хореографлардан мастер-класслар тевсе етілді. Баллар айталар ки бойле фестиваллер ансамбль için мұзбет тәжірибедір. Коллективлерінің әр бір ойыншысы için ойын бұл тек хобби дегіл, бұндан байығы büyükçe бір шейдір. Я очень рада. Керчектен айтсам, біз 3-ші ерні қазанғанымыз үшін мен пек қуанам. Амма мен белесем, бұл ерде болынмаға біздің аққымыз бар.
куча эмоций. Это была моя Біз якынларда Сочи шеріне бардық. Менің дuyğularım пек ташып арта. Бу менің бірінші кезінтім олды. Ве бу фестиваль менің үшін пек муим. Конечно же, мне бы очень... Әлбетте, кележекте бойлековы фестивальлерді чоқча иштирак этмеге пек истейм. Шымдалек исе ахярлар келечек тедбірлерге азырлық көрелер. Невбеттеки концерт мартның 18-інде ахярда олып кечечек. Мухаммед Зикиряев, Аким Бекиров, Миллет үшін. Қырым Қавмият музейі ве Исмаил Гаспринский адына медиамеркез үшбірлі қақта анлашма имзаладылар. Медиамеркезінің Наш Крым серлевалы мечмуасында Қавмият сайфе чықы башлажақ. Анда музей фаалеті ақта оның топламындан уникаль эшялар ве Қырымда кечкен сергілер ақта малюмат тақдим етілежек. Крым Хавмият музейі ве Гаспринский адына медиамеркез анлашма имзаладылар. Оның эсасында Наш Крым мечмуада Крым халқарының медениеті ве музейінің фаалиеті ақында этнографик малюмат дерч етілежек. Медиамеркезінің мудирі Оксана Лапада бұл анлашма эки медени меркезінің ішінде мұйым бір ер алачағында емин. Мечмуада бойле Қавмият сайфесі пейдаулывы яны оқуйчыларны желпеттер деп үмітітем. Мечмуада мерақлы олур. Анда ярмадада яшаған чешіт халқларының Қавмияты тарихы медениеті ақында малюмат тақдым етілежек ве бұл Қырым секенлеріне ве мусафирлерге мерақлы олур. Қырым Хавмияты чешіт халқарының мерақлы ве зенги медениет тарихыны тақдим еті. Қырымда яшаған, хусусан сүргін етілген халқарының уникаль шейлеріні топламақ ве оларны сақамақ бұл музейінің эсас вазифесідір. Шымды музейде 13 бинден зияде бойлеки бишейлер тақдим етілген. Бұл сене музей ос 25 йылығыны хайдетежек. Музейінің музирі Юрий Лаптев хайдетті ке, мечмуада дертетілежек махалелер Қырым сакинлеріні ярмадамызда яшаған 25 халық медениетін ән парғақ нуминелерінен таныш етежек. Фаалетіміздің планы олачақ ве әрбір малюмат yüksek seviyede тақдим етілежек. Менімce Наш Крым мечмуасы мұтлыққа әрбір Қырым китапханесінде ве ән эсасы Қырымның әрбір мектебінде олмақ керек. Ожалар бұл белгелеріні өз ішлерінде қолана білелер. Наш Крым мечмуа яны сағаларында Қырым халқары ақта махалелер әлібет әртібінде дерт етілежек. Мечмуаға елінің екінші ярысында абуне олмақ мүмкін. Қырымда яшаған халқлардың елбаш мересемлеріні тасвир етежеміз. Медениеттер мұнасебетлері девам еттірелі. Халқларының музыкаль анелері ақта да мақалелер олачақ. Sonra әдеби сайфелер ана тілінде язған муйлефлерінің рус тіліне тежремесіні басмаға тырышачамыз. Бұнен берабер Оксана Лапада айрыжа хайдетті ке, Қырым халқарының тарихы Хавмияты ақта белгілер оларының тіллеріні, тарихыны ве урф аdetlеріні сақап қалмаға ярдым етер. Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Қырымның спортчылары тэквондо МФТ буынжа Русияның чемпионаты вебірлігінден 17 ғалібе кетірділер. Ярышлар Тамбов шәрінде кешті, анда мемлекетінің чешіт көшелерінден 700-ден зеде спортшы топланды. Чемпионат 5 фен буынжа шахсиве тақым зачетында кешті, бізім ватандашларымыз Қырымға алтын медалер иле қайтылар. Ярышлар насыл кешкіні ақта бізім өкберіміз Султане Меджит тариф етежек. Тамбов шәрінде кечкен Русияның тэквондо МФТ бойынша чемпионатында вебірлігінде Қырымны 28 спортчыдан ибарет оған жима тақымы тақдым етті. Оларның арасында эркеклер, юниорлар, вебалар олдылар. С турнира Крым вернулся не с пустыми руками. Қырым спортчылары турнирден бош қайтмадылар. Олар 7 алтын, 4 күміш ве 6 тунч медаль қазандылар. Әмде бізім эркеклеріміз тақта парчылығы бойынша екінші умуми тақым ерні қазандылар. 17 яшлы Тамила Умерова тэквондо МФТ бойынша қара қушақның сайбы ола. О юниорлар арасында 50 килоға же чеки категориясында ғалип чықты. Бұл ғалибе чемпионатының екінші күні 3 күреш кечірлігінден сон әлде етілді. В моей категории было 7 человек. Менің категориямда біз 7 адам едік, екі күреш олды. Бұл ярым финал ве финал. Спортчылар күчлі еділер ве ел-елдан чықышта бұлынмақта қиынжа ола. Бұл чемпионатта мен эвел çalışмаған қызлармен күрештім. Рустем Тупалов тэквондо ile бір елдан зияде оғраша. Бөлі севиеде тешкел етілген чемпионатта о бірінші кере іштирак етті. Бұна бақмадан оғлан чемпионын ваныны қазанды.
Я выступал в двух категориях. Мен эки фенде янитул вемасоги фенлерінде чығышта булындым. Вемасоги чешетінде бірінші ерні қазандым. Мен муафақиятлерге ерішмеге Авропа ве бутун дүния чемпионы олмаға істейм. Да бір ғалебіні әркеклер арасында Шевкет Умеров қазанды. 5 yıllık teneffüsten son o böyle büyük tedbirde birinci sefer iştirak etti. 12 yaşında olganda ekimler sportun bu çeşitinin uğraşmağını ona yasak ettiler ve Şevket 2 yıl devamında teşekte yattı. Ama hiçbir yasaklarga bakmadan o yavaş yavaş sportun uğraşı başlandı ve öz maksadlarına erişti. Yani sport ustası oldu. Я выступал во второй день, провел 3 боя. Мен экінші күні күрештім, 3 күреш олды. Бірінші күреш еңгіл еді, екіншісі ise баяғы күчімні алды. Bundan son ise men finalda күрешіп, ғалеп çıkıp ve sport ustası oldum. Enver Umerov'un sözlerine göre növbeteki etap Mart ayında Sankt-Peterburg şehrinde geçecek. Şimali Palmira Kubogu olacak. Sonra ise Rusya cima takımına kirgen sporcular Avrupa çempionatına hazırlanacaklar. Sultan Emicit, İbrahim Ganiyev, Millet için. Millet telekanalında yanı bilgi artırılcı Leha Osişini başlayacak. Gayanın muhalifı olarak icadi ve eğlendirilci programmalarının muharrireti çıktı. Leha iştirakçilerde Kırım Tatar tilinin bilgi seviyesini teşkirmek maksadının yaratılıp uğretici oyun tarzında ötkirilecek. Tafsilatlıca muhbirimiz Fadime Sitmamut tarif etti. Lehaның серлевасы біз білеміз. Қайделер бойынша программада 2 тақым іштирак етмелі. Угретіжі ойын 4 басамақтан ибарет. Бірінші басамақта іштиракшылар 1 даққа девамында мониторда тасвир етілген ресімні сөз или аңлатмақ кереклер. Анги тақым чоқ сөз айтса, демек бұл вазифеде о ғалип чықа. Невбетті алы барыжы аңлатқан ернің муэлифіні ве серлевасыны тапмақ керек. Үшінші вазифеде тақым іштиракчылары капитанына doğru cevapны көстеріп бермек кереклер. 4-нчы басамақта есе топонимика или суаллер. Ve çuvalda neler бар екен вазифе ауышып берілежек. Программаның алыбаржысы Адиле Топчи айтан. Бұл Лейханың амелге кечірілмесінде муаррирлер, режиссер, сес режиссерлары, видеооператорлары ile толы olған тақым ярдым ете. Сіз Лейханың муэллифі оларақ вазифелерден ангесіні да зияде бегенесіңіз. Суалге алы барыжы ичбір шубесіз бөйле жевап берді. En бегенген bu 3. раунд, onun için 2 bal беріле, o en қиын мен белесем, çünkü тақым капитаны чыха. Onun құлақларында музыка яңғыра, он бір şey işitmeye, onun dostları ise ona bir sözlerini anlatmağa tırışalır. Kapitan aslında, yolbaşçı aslında başka sözlerini ayta ve taqım iştirakçıları olar hem kuleler hem böyle kederlenirler de bazı vakitleri, ama bu men belesem raundlar arasında en şen raundu. Bu sefer programmada Kırım Tatar Medeni Tarihi Asabалық muzeyinin xadimleri iştirak ettiler. Onlarның raqibleri ise İsmail Gasprinski adını taşıgan Kırım Tatar kitapxanesi oldu. Kitap sever taqımның iştirakçısı Sevile Gafarova aytan, bilmemek ayıp değil. Огренмесек айыптыр. Ve oyundan alған tesuratlar hakkında tarif etti. Aslında emosyonel insanlarga bu oyunda pek kıyın ola öz emosiyalarını tutmak ve kaçırmamak, onların çeşit türlü hareketler etmemek pek kıyın. Ve menimce bu oyun pek yaxşı ve faydalı bizim yaşlarımızga uyken sınıflarda okugan ballar ve studentlerge pek yaxşı bir ders olur, çünkü onlar öz bilgilerini sınap bakarlar. Meraklı ve ardıgör olsun, tilimizni yaşattırmak için öyle yayınlar çokça olsun. Sevile Gafarovanың fikirdeşi Milli Hazine takımının iştirakçısı Ayşe Memetova oldu. O ayta, bu konkursta mektep talebeleri iştirak etse oyun da renkli olabilir. Onların iştirakı ise programmanın nevbeteki çıkışlarında beklenili. Muzey siz için akıgı tuğan eviniz oldu mu sualge o düşünmeden elbet dedi. Muzeyimiz Allah'a şükür çok yıllardan beri çalışmakta ve gerçekten de halkımızın milli hazinesini saklay. Resul İbrahimov İsmail Gasprinski adını taşıgan Kırım Tatar kitapxanede çalışan. Bu programmada iştirak etip, hoş tesuratlar aldı ve kapitan olarak eğlendirici vazifeni becergeninden memnun kaldı, dey. Elbette bu oyunlar pek faydalı, çünkü Kırım Tatarca ötkürülü. Ana tilin, insanlar ana tilini bilmesi pek yaxşı olar. Kapitan oyunda muzika dinlegende pek kıyın edi anlamağa bu kızlarını, men komandanın. Çünkü muzika pek
көчлі яңғырайды. Программаның бірінші иштиракчылары Милли телеканалында шыққан Саба программасының муаррирлері ве Ватан седасы радиосының хадимлері олды. Бойлиликнен урметлі серджілер, біз білеміз программаның бірінші чықышыны әнді бұ базар күні саат 9:30 Милли телеканалында қачырмаңыз. Фатиме Сейтмамуд, Дмитрий Низовой, Ибраим Ганиев, Милли Тычу. Август айына Қырым-Татар Ватан седасы радиосы Қырымның әрбір көшесінде яңғырajaq. Радио янлавы бүтін ярымаданы қаплап алуға үрішмек ниеті ақында Девлет Дума мебусы Руслан Балбек білдірді. Әрбір инсан о чонгар янындамы яда женюби ялында болунамы, туған тілні ве она мерақлы олған мевзуларны ішітме керек, деді мебус. Орқапу әрміні базар шәрлерінің, әмді жүрчі ве Орқапу районларының сәкенлері әнді Ватан седасыны 102-8 далғада ішіте білелер. Хатырлатамыз, Ватан седасы адлы радио осен лавыны февральның 6-сында башлады. Радиостанциясының іші Қырым-Татар медениеті сақлап қалуына вен кішіфына доғыртыла янлав геже күндіз алып барыла. Бұл кебі медени ве милли чизгілерінен толу олған ноқтада еді күн программасы сонына келді. Сізнен сақлықлашып ие қшамлар тілейім. Эвлеріңізге дайыма ие хаберлер келсін. Эфирде көрішкенже сақлықнен қалыңыз.